Sebab bahaya tu nari ko digaga sahwat. Ya. Ko digaga sahwat. Dan boleh jadi acuk si bawa cek. Ya. Negia bahaya tu nari ko di kendalikan. Bahaya nari ko di kendalikan. Makotoro cai de to nami patat din sabab. Ai bahaya tu kong enggak tahu dia ni sama cai. Ya. Cuma melo mi ikendalikan. Ia nanti ampai nak kada. Inti puasa adalah pengendalian diri. Ilati ki sarikwa mengimaca ki kendalikan ironang fujur si bawa anggotana sehingga pakare takwa insyaallah mancaji ki tahu takwa. Nareko icapai ini nang iro mancaji tahu takwa si bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Sinina tamu-tamu labiku. Sila salam labiku jamaah Masjid Darussalam yang kai rimasih ribuan Allah Ta'ala. Alhamdulillah tusukuru maraja lauri araja aku sangat napong Allah Ta'ala nasaba dilalana waktu mabaraka iwi subuh ke-26 bulan suci Ramadan pada kamuki hadiri untuk pesilin narangi dua talupak kesiwiang mampamulai dendre sempaja sunnah subuta sikiri-sikirita sempaja biri jamak subuta mamagi-magi angkin terima puang Allah Ta'ala nari lolong apa masih puang Allah Ta'ala pada Tuhan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akade niki masam pada subuh berjamaah faka'annama qama kulla laila pada ilana dari ku angkai tatto masam pajang siwan di bujuru insyaallah apalagi rilalana iwe subuh iwe termasuk ni engkai rilalana 10 malam terakhir bulan suci Ramadan nasa nabita pada akuraga ki sapai lolongangi malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir namun menihatannya malam ganjil wani nangi nekia setiap detik, setiap waktu di dalam bulan suci Ramadan adalah waktu yang penuh berkah. Mamagi-magi angkai pakasiwetan apa lebih-lebih pang Allah Ta'ala apalana. Dan dialupai masalawa andrang mapasalama. Lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia pura ilantik menjadi suruh di pang Allah Ta'ala andrangi menjadi akacurang uswatun hasanah lauri pada di manang mamagi-magi barakat na akacurata andrangi salawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada angka kimati nangakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatna nari lolongo syafaat namati ri asr mundinna pang Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
angka si di ayat melo yala muqaddimah pembahasan dilalana cara masubut taywi. Si di ayat dicapakna surah An-Nahl. Maka dia buang Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Majabu buang Allah Ta'ala si bawai tau takwa andrengi si bawatui tau angke si mata mapedecing ripahangi rilalana ayat iwi maka da angka dua tau newa si bawa buang Allah Ta'ala tau takwa si mata mapedecing aga akatana si bawai buang Allah Ta'ala ye dua iwi. Maka dia andre guruta nomor sidi puang Allah Ta'ala si mata na paturungi patulunna andrengi pamasena tau angke makanja takwana andrengi si mata mapedece. Tentu pada angka mana ki macinewi iyewe keutamaanna dua ewe maeloki si bawa puang Allah Ta'ala. Nah sebab nigi si bawa puang Allah Ta'ala menjepuyena tu lolongan assalamakan lino lebih pari asir mondrina puang Allah Ta'ala. Taron itu malah dicontoh assalamakan rilino polioko nabita Nabi Musa alaihi salam. Dilana surah Asyura narampai makade. Yaro Nabi Musa alaihissalam si bawa pengikutna riwatuna kota Namasire luar biasa ni intimidasinya Fir'aun loko pengikutna Nabi Musa sehingga malai kesimpulan maka da isalaiwi yare ketu masu tanah Masire. Jadi Nabi Musa si bawa pengikutna nasalah ini tanah Masire melo ni masu nekia intalna Fir'aun nesangi maka da melo imasu Musa si bawa pengikutna sehingga na cinrolai na lalu riwattu ilallunna na Nabi Musa narampani rilalana kuram malabi maka da falamma tara al jam'an faqala ashabu Musa riwatunnana sitironi iyewe duwewe kalompo Raja Fir'aun naitani maka da angkan itu Nabi Musa si bawa pengikutna yuloi pengikutna Nabi Musa gilitoni lomon rinitani maka da angkatongan ni Fir'aun macawe polimondri nekia iro Nabi Musa tatumpu ni uku laut merah melo imat taru tasi ni along nama lamu melo i soro lo mundri macawi to ni pita Fir'aun melo i lo samping bulu kacupu ni faqala ashabu Musa maka dani pengikuna Nabi Musa inna lamudrakun mapari de narapi ki Fir'aun unan rapi ki pasti na callaki na sesaki minimal na turungku ki na sabayero Fir'aun ko macallai na tappa liman na suwali ajena suwali iya ko 5 tahun na natappa berarti aji abio na natappa tu suwali maselan ni mapari dia na rapi ki Fir'aun agana sa Nabi Musa qala kalla de narapi ki de nadapi ki Fir'aun inna ma'iya rabbi sayahdin de nadapi ki de na callaki de na sesaki Fir'aun iya waktu ewe magi inna ma'iya rabbi majappu si bawa ki puakku puang Allah Ta'ala nareko si bawa ki puang Allah Ta'ala sayahdin dena mungkin napa sia-sia ki
de na mungkin na titay bawangi po ang Allah Ta'ala na sisa Fir'aun. Sayahdin, pasti na jallo ka kilalang asalamakang, pasti na pasalama ki poli oku iya susah angkai itang nga makokoy. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dana mo Nabi Musa, inna ma ya rabbi sibawaki puaku na paturutungan ni patunjuk na po ang Allah Ta'ala na pedang Nabi Musa, maka da fa auhayna ila Musa anidrib bi ansakal bang. Musa, bampang itak kamu. Ia kumelo ifikiri secara akal maka da tahu kacupu oku tasi ipodama kada bampang itak kamu. Pasti makutana ki apa hubungannya. Tapi oku ni rona pitang araja aku sangan na puang Allah Ta'ala. Maka da mo puang Allah Ta'ala bampang itak kamu. Tapa nak bampatungan ni takkan Nabi Musa oku tasi famfalakoh. Tapa pui dua we tasi mancajilala tangana. Ia narunola Nabi Musa si bawa pangikuna matika. Matika namo Nabi Musa tapa angkatoni Fir'aun makan rapi si bawa tentarana pasukanna macinro latui okumondina Nabi Musa sehingga ipak binasai Fir'aun si bawa pengikutnya ditenggelamkan di Laut Merah naikia ipak salamai Nabi Musa alaihi salam si bawa pengikutnya. Aga hikmah ya lakuyewe kisah kata kuncinya adalah ketika Nabi Musa mengatakan si bawaki puaku inna ma'iya rabbi si bawaki puaku sayahdin pasti mereki lalang asalamakan patunjuk. Nanya tau melo ini wasiba po Allah Ta'ala andreng ipas salama tania Nabi Musa alaihi salam bawa si bawa pengikutnya. Namun di mana nyewe umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui nangi iro ayat yala mukaddimah melutui pong Allah Ta'ala mewaki si bawah melalui takwa si bawah angkata mapedece daripada tarupa tahu. Iya na melo na bantu dilalanna ulan ramalangi we sare kuamangi angkatoki mancaji tahu takwa melalui pak kasiwetta yang ke ilalan na ulan ramalang melotui puang Allah Ta'ala meloki si bawah melalui puasata manasano biki puang Allah Ta'ala dengan panggilan kasih sayang ya ayyuhalladzina amanu sinin na tau matapak na wajika ki puang Allah Ta'ala mapuasa aga tujuanna la'allakum tattakun mamagi-magi angka ki mencari tahu takwa. Nikia perlu ipaham maka deh. Ia ko angka daerah meki lo Makassar. Angka me iloi. Me ya tujui musti iris sapa alamakna. Maka da tendoi mundo yero alamak emelo iloi. Nah sebab nariko dene irisang pusaki. Makotoni takwewe nasabairo melo icapai rilalan na ulang ramalangiwi paralu ipang tenro mundo iro yasangi takwa. Pura kina jaloka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi at-taqwa hauna yaitu yasangi takwa ukoi ilalang arota mak dibola. Itu nama bela. Ukumi ilalang arota mak dibola pusakna iro yasangi takwa. Ukoro ilalang arota onrona iro takwa yasangi qalbun hati. Ilalanna atita. Mana satu narampe nabita rilalana sedia di sana maka de rilalana watakali tayewe angkasitaki juku nare kuiro makanja macio mana ngi makanja sini nalandrolita. Nekia nare ko iro maja macio mana tui maja sisa watakalita. Aga yaro ala wahya qalbun aja puiwi taisengi maka da iro sitake wijuku
ina rido qalbun atitta koni remon ro ya sange takwa na kia ilalan na iro takwa ang kasi isa na yasan nafs jiwa politigi iro nafs jiwa polo okoy riwatun na si ratu 20 tampu na indota. Ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Maka dawatun na si ratu 20 tampu na indota angkana tu malaika nautus po ang Allah Ta'ala aga tugas na iro malaika itugas kangi untuk warrugang roh iro ilalangi tampu na indota warung narekotama ni roh itulah yang berubah nama menjadi nafs. Tasel ini asalnya iro roh menjadi nafs jiwa. Katuna tapu pong Allah Ta'ala rilalan aku ramalabi surah Asy-Syams juz 30 wasyamsi waduhaha sampai di ayat 7 maka dani pong Allah Ta'ala wa nafsi wa ma sawwaha demi jiwa dan penyempurnaannya penciptaannya matanroi puang Allah Ta'ala na sabang kanay na tapu iro nang nafs magi na tanrong puang Allah Ta'ala na sabang melo ipalatukangi agami na palatukangi puang Allah Ta'ala ayat sesudahnya maka deh fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha maka Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu angka nataru pong Allah Ta'ala rilalanna iro nangi nafs aga nataru pong Allah Ta'ala kuru dua nomor di fujur dan yang kedua takwa jadi iruntuk ni tunangi iro maka datenri mundu ya sangi takwa ternyata ukui ilalang atitta kamina marilalangi ilalanna qalbun lalanna nafse angkan itu ukuro natap punangi pang Allah Ta'ala fujur dan takwa neke ipahangi maka da iro nangi takwa ilalang ukue nafse dehna jadi dinani angkatu nataro pang Allah Ta'ala ya sepujur angka yoro fujur iya naro turima jallo pole lalang na jallo kangi sarekwam mangi madoraka ki dari pong Allah Ta'ala pagau ki dosa na yato si takwa iya to si roha turima jallo sarekwam mangi pagau ki makasiwiang pagau ki amalan yang bisa mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi turi sisilla iwe duewe si dimillo atau si dimillo abiu neki ya iro fujur dena cadi dinami engka to niwa sampa engka sakutunna pada Israel dena matarru sarangi Iran engka to bantu pulih ku Amerika aga newa barsakutu iro fujur niga turis sorongi sarekwam mangipagaw ki dosa nomor di setan as-setan na ito si takwa ni kato si niwit sempa si baway malaikat narilalan na aku ramalabi iro setangi ka arwa ipulo na arwa na tapu pong Allah Ta'ala na yato si malaikat ka arwa tuy pulo na arwa itapu aga katana maka da iro kekuatan no setangi si bawa malaikat seimbang pada sorongi fujur sorongi takwa na kia iro fujur tanya setangi bawa tulis sorong termasuk hawa nafsu pada misin na yewe sari kwa mangi madoraga ki pagoki dosa idaroke pong Allah Ta'ala na yero hawa nafsu madupo-dupang may galak da nomor di nafsu syahwat yang kedua nafsu amarah sari kwa mangitu macai pacai cairang
dendam. Engkau nafsu na pujila de lino sehingga na lupai akhirat. Ya mana na siyampai sare kuamangi newai iye nange takwa. Iya naru turi siyamba selama angkamu pituri lebu na yang tanewe. Selama itu pula turi siyam musuh iye. Iya na amusurang kami nak batwa nuloi anak apa na ada. Sampai manusia terakhir, sampai manusia yang meninggal pada hari kiamat nanti, sampai itu pula turisya musuh iwe duawe ilala dega kapajana. Magi iya na tu nakada nabita waktu nalisu nabita pule oko perang Badar. Perang yang paling besar ia puren ului nabita si bawah sahabatnya. Agana sa nabita makadai raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Tulisu natu pole oko amusura bicue natu mangolo lo oko amusura kami nak batoy. Maka dai sahabat baik angka mo paro pole amusura liwa batuana na saba kana sanabita na liwa ni jenange yewe paramadar angka mo paro melo yoloi liwa lopona na ye. Maka dari nabita engkamu pah iner tu jihad berperang melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Inur nangi antara takwa dan fujur. Magi naturi siamba iro ilalang. Nasabab pada melo ikuasa. Pada melo kuasa, magi na melo berkuasa. Nasabab nigi kuasa kuro ilalang. Iya tu ni perintah. Pada tu Israel nasarangi Ira magi nasaba iro Israel siba Amerika alena melo matroi pemerintahan na Iran. Maka tu ni ilang nigi pakala iya tu ni perintah. Nareko angka nama perintah kuasa ilalang maka iya ro akalatta. Natikang ni maka daniga ro pakala ilalang aga elona, aga parintana sehingga akalange pataru i parintana fujur loko limata sehingga limata madari nagau bawa padat taru patau. Na pataru loko timuta sehingga timuta madari dene sa di maballe magosip mapasi salah-salah mapangewa dan lain-lain sebagainya. Napatarulah ko ajita sehingga ajita mentana sa diyakka ipakilo masampaya berjama oko masigita jewe. Nengkia nereko iro takwa pakala. Takwa nangi pakale. Natikang akalata aga elona napatarulah ko limata. Iya natunan sabari malumo ipake libata untuk bantui situlu-tulu pada tarupatau. Malomo ipake limata untuk koti idompee, koti ikantongi untuk masih deka, masumbang uku ilala masih kita yawe. Begitu seterusnya. Sehingga okoni monro tujuan puasa teh. Nah orang ipuang Allah Ta'ala terlatiki. Iro ilala pakala sarikwa mengimacai iparintah maca tu yateng. Nasabab maka dia sambungan na iro ayat enang iro. Kada aflaha man zakka. Mau pai pakalai tau ia angke pacingiwi atin na iro ilalang. Ninga tau pacingiwi ia dari tu tau angke mikuti bi aga akatana takwa na sampengi aga akatana fujur. Nasabab na reko iro fujur ipilih. Berarti icari paiwi iro ilalang. Nasabab maka dia nabita nigi pagau dosa tolongan itu si ditati malotong o kuatina. Sebaliknya nareko pagau deceng itu bakang yero nalagay po ng Allah Ta'ala nasusui sehingga mapacing atina. Yero nasa po ng Allah Ta'ala tau pakala
Di mana na yang kaya mapuasa, masampajapan ni, masidaka, masaka, mabirjama, patamma kurang malabi rilalna kurang malabi sehingga matu ri asu ala perang. Hari raya Idul Fitri biasa disebut dengan hari kemenangan. Asu pakala. Magi na riasang asu pakala nasaba pakala ni siulang etana pura mapuasa. Ikala ni nange iru fujur, ikala ni pak bicina papa katulutulun na setange, ikala ni iro hawa nafsue sehingga pakalai takwa sehingga kita nanti dilantik menjadi tahu takwa insyaallah dari asu Allah parang. Deto na melo ipatat ding, deto na me ipatat ding nange iro ilalang fujur dan kawan-kawannya, apalagi syahwat sebab bahaya tu na reko digaga syahwat. Ya, boleh gagal sahwat. Dan boleh jadi acok si bawa cek. Ya. Nekia bahaya tu na rekode na ikandalikan. Bahaya na rekode na ikandalikan. Makotoro cai de tu na mi patat din na sabak. Ai bahaya tu kong katau de ni sama cai. Ya. Cuma melo mi ikandalikan. Iyan nantu ampai nak kada. Inti puasa adalah pengendalian diri. Ilati ki sarikwa mengimaca ki kendalikan iro nangi fujur si bawa anggotana sehingga pakare takwa insyaallah mencaji ki tahu takwa. Nariku icapai ini nang iro mencaji tahu takwa si bawa ni tupuang Allah Ta'ala melalui nang iro ayatna na janji ki maka si bawa puang Allah Ta'ala tahu takwa andrangi si mata angke mapedece sehingga de napa sia-sia ki puang Allah Ta'ala baja sanga dia menguloi ki susah perih kesulitan problem masalah capu pakuraga ni insyaallah saya din na jalloka ki puang Allah Ta'ala na wireki puang Allah Ta'ala lalang asalamakan lino lebih-lebih pahari osirmundina puang Allah Ta'ala sikuni pagangke lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kami ucapkan dari pengurus MUI Tim Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Beranti kepada segenap pengurus Masjid Darussalam beserta dengan jamaah atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk syita rupa ribolana Allah Ta'ala melalui cara masubuh. Akhirul kalam wallahu tawalla salihin thumma wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.